jednoj večeri dok sam brojio zaradu prošle akcije, netko se je šunjao oko vrata. Desilo se nešto neobično što je potreslo svakodnevni hod mog ureda. Bilo je to prekrasno biće zavodljivog pogleda. Desila se ona. Davnih dana kada smo počeli surađivati, uživala sam u svim našim aktivnostima jer smo se dodirivali različitih tema. Sam jako ponosna na njih jer svima nama pokazuju što stvarno inkluzija jeste, kako ju treba živjeti i samo tako dalje. I zaista mogu reći da je vrlo bitno da se ovakav tip filmova radi koji potiče ne samo senzibilizaciju publike, već može služiti kao jedan edukativni moment kako sedma umjetnost može proširivati granice inkluzivnosti i posebno se taj edukativni aspekt odnosi na škole gdje mislim da bi ovakav film, odnosno ovakva vrsta filmova su zapravo idealna početna točka u razgovoru sa samim učenicima o tome što film može biti i što se zapravo filmom može na jedan, kao što je u slučaju Agenta 010, vrlo razigran, nepretenciozan i duhovit način. Film može biti platforma onih najranjivijih članova našeg društva, potiče na razgovor, ali zapravo i jednu senzibilizaciju u okvirima inkluzivnosti, u okvirima davanja prostora i platforme ne samo ljudima koji se profesionalno bave filmom, nego i svim onim entuzijastima, amaterima, pa tako u ovom slučaju i pojedinaca sa poteškoćama, da zapravo izraze svoje vizije i svoju strast prema sedmoj umjetnosti. Esmeralda, ja sam Esmeralda. I u čemu je vaš problem? Izgubila sam svojih 12 muževa. Film na kraju me jako iznenadi, mada moj hobi je gledanje, pratim filmove, pratim serije, pratim snimanja, tako da i znam o tome, ali me uvijek iznenadi kako od 3 sekunde nastane cijeli film. U biti najveća čar ovog filma je to je sniman u svakakvim uvjetima, a uvijek ispadne dobro jer je sniman iz srca. U pitanju srce, a ne samo biznis i pare. Pa dobro, to ne znači da ne možemo zaraditi. Od sljedećeg filma ja očekujem da zaradimo bar milion. Milioni mi ne trebaju, ali dovoljno da imam svoje prijatelje i da se bavim onim šta volim. Kako tebi, ti imaš penziju, a ja? Ti imaš sve nas. To mi ne priznam na pumpi kad dođem toči gorivo. Pa kad dođem u situaciju da se trebam pretvoriti u Esmeraldu, a isključiti sebe, onda mi iskreno neki put bude i teže, pa to malo potraje, ali što duže snimamo, to mi se lakše spojiti sa Esmeraldom, ali lakše mi isključiti sebe. Koja je razlika između tebe i Esmeralde? Kako si ti po karakteru, kako je ona po karakteru? Esmeralda je tako žderačica muškaraca, a ja sam više jedna praktična žena. Ne biš htjela biti Esmeralda? Pa, ovisi ko se nudi. Neki su rekli da su ostali iznenađeni jer nisu očekivali tako profesionalan pristup pod navodnike. Kao oni su očekivali nešto puno manje od onoga što su vidjeli. Super. Mene osobno vrijeđa. Ispada ko da mi osobe s invaliditetom ne možemo nešto dobro napraviti samo zato što ne možemo hodati.
Da, kao da ljudima se čini da film koji rade osobe s invaliditetom mora biti malo invalidan, malo jadan, malo tako. Socijalan. Ma valjda. I toga isto ima masu, ne? Nama se na uhvati film u Osijeku studenti koji su mladi ljudi nisu nijednom nasmijali. Da. Malo su se smješkali. To sam zabavila. Kao, zašto? Što je mi neugodno? Pa vjerujem, da, ali to samo znači da postoji neki nedostatak rada između tih skupina, taj stvarnog inkluzivnog rada, pa da se ljudi opuste prema osobama s raznoraznim poteškoćama. Naše filmove prikažu naš trud da se vidi koliko se jedna osoba sa invaliditetom može potruditi i koliko jedan roditelj od osobe sa invaliditetom ima ljubav i snagu da možemo snimati. Kad ih negdje prikazujemo, jako sa radošću dođu pogledati naš umjetnički rad. Meni je jako drago kad s nekim još mogu surađivati u filmu sa Novojcem, sa Šajetom. Ako imaš novo iskustvo, onda učiš iz novih iskustava. Jer onda ćeš biti pametan i onda ćeš prikazati se više nego što možeš. Predivno je vidjeti meni kao glumcu, profesionalcu, da to tako nazovem, da neko s djecom radi takve stvari, vjerojatno se nigdje na svijetu manje ne ulaže u takve vrste projekata kao kod nas, da se dođe do ovakvog rezultata, to je zaista začudno. Plus što mi je jako drago da se naši moji mladi kolege, glumci mladi, da se oni tome toliko raduju i da sa toliko žara i srca pristupaju tome, jer film je nešto što podrazumijeva jako puno tehnologije, jako puno tehnike, puno ponavljanja, puno nekih stvari koje uopće nisu privlačne. Privlačno je kad se gleda, a kad se radi onda je to posao kao i svaki drugi koji ima svoje lijepe strane i one manje lijepe strane. I pohvalit ću se na zagrebačkoj premijeri, ja sam dobio, evo vidite, jednu autogram kartu na kojoj su se meni glavni glumci potpisali i nju čuvam uz ostale neke glumce koji su mi se bilo kad potpisali. Pa meni više odgovara kad se skeč napravi, kad se cijeli film snima, onda je jako zamorno. Ja znam kad smo snimali cijeli dan, pa nešto ne valja ovo, pa ono, pa daj popravi ovo, pa daj popravi ovo, a ovo kad se skeč snima je puno je bolje jer skeč snimaš kraće malo nego film. Meni su skečevi draži zato jer su odmah jasni, a film je aktualan, ne mogu reći, ali treba ga razumjeti. Ja mislim da ga treba čak i 2-3 puta pogledati da bi se ga u potpunosti razumjelo. Ali je šteta da se ne prikazuje na više mjesta. Osim filma Tajni agent 010, ova ekipa je producirala i hrpu kratkih skečeva, viceva koji su nastajali tijekom cijele godine kroz 15-20 radionica. I tako je bilo svake godine. Ove godine, nažalost, grad je odbio financirati te radionice i eto, ako gleda netko iz komisije koja je odlučivala o tome, ja bih samo zamolio da nam jave zašto je program koji je bio uspješan i koji se pokazao koristan ove godine odbijen za financiranje. Ej, jeste čuli da su nas pozvali u komisiju za ocjenjivanje projekata? Dođite odmah ovamo. Baš su me iznenadili. Koliko ima prijava? Oko 350. Tko će to sve pročitati? Prvo tehnička provjera. Ako fali i jedan papir, jedno slovo, jedan pečat, odbi. A šta ako je projekt stvarno dobar? Ne zanima me, nek sljedeći put nauče pisat. Prvo pogledamo ove koje već poznamo. Da ne trošimo vrijeme. Evo Mile. On je sin od Marte, ma znaš. Vidi, pa tu je i Ankica. Ona je već bila lani. Ma to je sigurno kvaliteta, nema šta. Koji kriterij? Prošle godine je naglasak na inovativnosti, ali ove godine je naglasak na održivosti.
izgleda zanimljivo. Ajde da čujemo. Projekt osoba s invaliditetom, radionice humor inkluzija, prošle godine je dobio visoke bodove. Pa da, iznimna kvaliteta koliko vidim. Velik društveni učinak. Ma ja to ipak ne bi. A kriteriji? Koji kriteriji? Pa dobro, a šta je onda s ostalima? Njima, svakom pomalo. Koliko malo? Taman toliko da se može reći da podržavamo raznolikost. A kriteriji? Ne brini, dobila sam smjernice. Bitno da proces bude transparentan. Stabilnost sustava. Dosta mi je tih glupih papira, idem ja na kavu. Izvoli uđi. Uz pomoć poznatih osoba kao Navojica, Šajete, Enis Bešlagića beskrajno, Kekin, pa Asim, pa onda Kovač, pa i kako te iste osobe prihvaćaju taj film, a i nas kao osobe. To je predivno, evo. Nekada, ma i sad se to dešava, ali da smo bili omalovažavani kao osobe sa invaliditetom, to stoji. To je bilo učestalo i prestrašno. Dućana, kamo sam morala pojeti kupiti kruh i mlijeko, bile smo istjerane. Jer kolica ne smiju u dućanu. Do korza kad majka svoje dijete koje gleda kolica jer imaju vela kola, pa onda vuče dijete da ne gleda, da ne bulji i onda dijete i dalje bulji navodno i onda mu ovako samo glavu zaokrene i idu dalje. Mislim, prestrašne stvari, a nisu vrijedni reći toj istoj djeci da su to djeca ista koji ti, samo njih bole nogice, da ne mogu hodati i tako, da im objasne neke stvari. Ne pijem već 15 mjeseci. Mladiću, ovo je brlja iz mojih podruma stara 30 godina. Pardon, 1030 godina. Da. Ovi filmovi su jako zanimljivi, svaka epizoda je posebna na svoj način. Pa najizazovnija mi je recimo treća. Bude zanimljivo, uvijek bude i osmijeha i poanta je da ovo što mi radimo ne može se platiti nijednim novcem. Pa poručila bi da ako neko misli da ima problema u životu, da ode volontirat u udruge sa osobama s invaliditetom i da vide da u stvari uopće nemaju problema i da je život jako lijep i da oni sami stvaraju problem i da će im biti puno lakše i da će se i sebe ispuniti s tim pomaganjem. I oni su meni pomogli dok sam ja bila u nevolji, dok sam bila pod depresijom, poslije smrti svog supruga. Oni su mene digli na noge, sad ja dižem njih. Došao sam na snimanje zato što me zanimalo kako to izgleda, a onda tu me opet dočekalo jedno lijepo iskustvo, dobra ekipa, ljudi su bili svi zabavni, veseli, uživljeni u svoj posao. Premijera je bila kao događaj, bila lijep događaj, a onda film sam po sebi me isto jako iznenadio jer je film je opaljen do daske, totalno. S jedne strane čovjek uvijek pomisli kako te Hollywood navikao da tražiš neku visoku produkciju, pa te to onda malo iznenadi kad ljudi ovako po svom aranžmanu nešto snimaju, onda opet pomislim pa u toj poplavi općeg perfekcionizma možda je baš ovo nešto što se u biti traži. Tako da film u stvari zbog svega toga ima i neke elemente kao da je nekakav avangardni rad. Po meni, ja sam ga doživio s elementima nadrealizma, pa čak i nekog apsurda, dadaističkog, kako je rekao, fantazmagoričan. Glumci su bili jako dobri, uživljeni, zabavni,
Sve u svemu baš je lijepo. Lijep doživljaj, film je dobar. Vode više nikad neće hraniti žive, ni šume lisnate ploditi, ni ptice čavrljati, ni cimbali mehko i kulturno po tvrđavama zvoniti. Nego će tu i tamo izgraditi 15 hotela u 15 godina. 15. A šta nije to previše? Od koncepta da je osoba numero uno, a nule su kola, odnosno kotači invalidskih kolica, je došlo do nove osobe, do jednog savršenstva. Broj 10 je savršenstvo, znači do kompletne osobe. To su ljudi sa svojim prednostima i manama, odnosno oni su svoje poteškoće i mane pretvorili u svoje prednosti. Naši glumci su posebni, oni su netko koga možeš puno naučiti. U principu ih nije briga što će neko misliti o njima. Znači, na primjer, Dora je razbila je zub, slikala se za plakat tako. To je sasvim normalno. Bilo tko od nas da je to doživio ne bi izašao 6 mjeseci iz kuće dok sve to ne popravi, da izgledamo nekako nekome, bitno nam je nečije mišljenje. Njih je život naučio da jednostavno to nije toliko bitno, oni imaju nekakve druge izazove u životu možda, ali nemaju te maske koje svi nosimo, gdje se namještamo. Naše projekcije nisu samo filmovi, to je jedan društveni proces. Ljudi dođu, pogledaju sat vremena film, onda još sat, dva ostanu, pričaju s glumcima, nešto se događa, postoji nekakva atmosfera oko toga koja je nešto posebno i mislim da je to najvrijednije u tome što radimo. To nije nekako jednokratno iskustvo, nego je nešto što ostaje, što ti ostaje u tebi, što te čini boljim. Glazba je ljubav u potrazi za riječima. Znaju da je tvoja sloboda tvoja moć. Ako svijet ostane bez vrijednosti glazbe, za te zelene vrijednosti više neće imati tko živjeti. Jer vi ste agresivna osoba. Ali ja nisam agresivna. Ako nisi agresivna, vidi kako se ponašam s njim. Okreći brod u drugu stranu. Neću. Onda plivaj ako nećeš. Večerašnji film je stvarno jedan predivan film, kako ste rekli sami iz iskustva, na njemu ste pustili krv, znoj i suze. I zapravo je jedan divan dokaz da su osobe s invaliditetom pune vrijednosti, pune talenata kojima doprinose cijelom društvu i jako nam je lijepo kada možemo podržati rad ovakvih udruga koji promoviraju inkluziju, ali ne samo da je promoviraju, nego je stvarno i svakodnevno žive. Nisam mislila nikad da ću se ovako u kolicima moći baviti tako nečim kao što je gluma i to me baš ispunjava i zabavlja. I to mi je obogatilo život. Oduševljena sam njihovim humorom, zapravo kao da nisu osobe s invaliditetom. Bitno da se svi dobro zabavimo i bitno je da smo poslali nekakvu poruku. Nadam se da ste shvatili koja je poruka. To je film koji će vam pomoći da svoje koncepcije, nama svima će pomoći, da svoje koncepcije uma spustimo još u razum i u srce i da oslobodimo jednu brzopletost i površnost prema mogućnostima svih nas, ne samo osoba s invaliditetom. Jer mi prenosimo poruke koje, ja stvarno znam, mogu promijeniti lokalni okoliš, širi okoliš, jedan mindset donesti novi, svježi, kako kome. Neko je već u tome, netko je zadovoljan što netko mlad to vidi i radi na taj način. Baš je neprocjenjiv osjećaj kad se osoba spusti iz publike nakon filma i pitate neko pitanje o nečemu što je ili ona shvatila drugačije nego što smo mi to htjeli prikazati ili jednostavno si poslao neku poruku podsvjesno da nisi ni znao, da nisi ni svjestan toga i onda kad se dođem doma onda pregledavam film da vidim što sam to rekao, da li je to zaista tako. To je znak da naša publika razmišlja, da nije samo došla potrošiti sat, dva na priredbu. Uvijek ispadne dobro jer imamo taj stav bez očekivanja, bez tog natjecanja u biti, bez natjecanja, bez da nešto moramo. U biti je to potpuno suprotno svijetu koji pati od očekivanja, od natjecanja, od toga ko će biti bolji, šta treba napraviti. Ništa ne treba napraviti, treba se zezat, treba naučiti nešto i treba biti dobre volje i to širi dalje.